Ni seonga masa monzasi amuthena musiaisia na nina uthocha nthi no usakwani 2022 ngabikie kumanithia maundu ala makitika muthenani wa umuthi vala ukithwa na kwa Veronicah SYOMBUA ndikana tukwatianie Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV/FM official utumani mukuvi na utume kwa namba ya ili 39115 ndi uthocha tutambanie mwe nginya muthia wa Mauvoo maitu kavidani ka mulengo wa kiuteti wa Azimio Oka uvanie kuthi kotini kuleana na mausungi o makivila cha usumbi alama nomiwe mwambioni wa chumaki ni mwene kivila wanzama ya IBC wa Fulache Bukati enendi na tongoi ini makulia kwende kwithiwa na Mauvoo ula withitobo mbe na itina wa usakwani tongoi mama kanisa kuma sub-countini ya Kibwezi mayumia witano uno vala makulia Kristo na enendi onde mathingilile Mauvoo vala wa tongoi wa ni musiaisia wa kanisa wa neno kauntini ya Makueni. Kiendo kila kitona kwenda thina monene mono ba yulwa ndhitu ni andu mabikia kwambia kwa nyambai ona mbai ciambia kwa nya kiendo kimwe kila kiuka kitawane kau kwa unienda kila mukenya wonde amanyakana ni mukenya na imanakana ketha wi mukamba wi munzaluo kana wi mwikuyu witho wise kana usini your brother or your sister ndukose maundu tondunge nundu kenye ni thitu na kenye no ti ya mundu umwe kila twelio mana no kindo kimwe twelio mana kindo kimwe kana itio nde twiciana cia ithomwe na twelio kwikala na Mauvoo kindu kila kimana muno ba Kenya tukwenda muno ni kindu kitwa Mauvoo nini sikana kula cia mino kunwa ila bokilile maundu acio angi mauthi kotini kila ngwenda kwa seno kindo kimwe tondu maundu ani maendie kotini ekaitwa tutie koti kamwe na ni boya muno na koti kamwe kindu kila kimana ni kana nthine ito yende na Mauvoo ikune kila ikindu kila kitawa cha haki maundu mekige katika huo na ithi tukatunge kila tuokwata tutashukuru Mungu na Ngai aita iwondo ni wiba ondi usi kwa kila kibo koti mina imaundu ana metuki lekwithwa kila muno kwenda kila yake na kila koti ekuamua itokwitikile ithi tandu ma Kenya ni kana mukati maundu asi makatiwe ni kwithiwa pena thina monene muno ila wona pena ngusanio ici maundu uchumi wa Kenya ndio soba na ukasoba enda mukethiwa thiwa na lugha moja na ama usemi moja. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba ekaitu kone maundu akoti ikone na mituki ni kana tu kwa maundu ala maingi ala ni mama nangikite ibindane tunaende no bo wo chakuzi kindu kila gingi wenda kwa seno kindu kimwe ala onde monasa kuiwe kwa na ina mutoko meimwe na twake ndi wa Kenya ni kana thi no wibo ndukethi wengi kana ndukaende na kwithi webo nundu mwamino kwatana ni mumana leu kauma ba ni mukamana mauta bakauma ba mathe kila kindu chonde na Ngai aitai wa undu nozu itina wangusanisio ukose wakati wa memba mambunge mbetu ya kaunti ya Kitui na gavana wa kaunti isu serikali ni mbetu Mwandu Charity Ngilo no kwende kumilia mawoni kivulokanyo wakati wa NND kuma kaunti ni isu valamwe mekweta ngusanisio isu taina vingi siye maendeyo isioni mwe kaunti ni ya Kitui ungua serikali mbetu yu amwema amuika kaunti ni ya Kitui mainena na andiki Mauvoo ni menda memba mambunge ya Kitui alama na nyuvanini muvituku kuya ivyadukanyo sio siaki uteti ute na ukwatiania na gavana ulona vikie na kusakwa wa kaunti ya Kitui. Onesmus Chalo ni mwandiki wito wa Mauvoo. Hamemba sakwe mambunge ya kaunti ya Kitui ndeni wanyuwani ulona atuwe matuko kenda mwayuni mendeka ila mekusa kwa spiko wa mbunge isu kuikithia kana ni manenge amweka mwanya usu na kana kuikithia mweka ni makwa teviso yotongoi. Hamwe maamweka na alama nena nandiki Mauvoo ni maweta vena batawa memba mambunge ya kaunti ya Kitui kuivetangana ni ibathukanyo sia uteti na kukwatiania na ndongo ili na nyuvuwe no kana kutwaisia maendeo nambe kaunti ya Kitui. Wawe yuka kavindani kala memba ayu maende na kuyumbanisa kunyuwa spiko wa bunge ya kaunti ya Kitui ulokethia na kianda cha kutongo semetala talasi kalosia mbunge ya kaunti ya Kitui valamweka amo kune maleve amwe mono kana kukwata mwanya usu wa spika bunge ni ya Kitui. Kwa maziro nitwa Mutina Wambua ni mwanabiashara na nitona kuni kura taliki kenda na heshimwale mimi tutona za kuya kana ma MCA ma Kitui county aloto za kuya mengi bionea na hivi nitokola sia ma MCA bina nene mende kuswania kola moza kwa speaker wo kweza kwethelethwa na youth na atu etina neto asiswa nondo myakene na video 10 ya devolution kanoga tuzi inatongozo ni mheshimiwa Ndoto lakini ibindea na youth neto kwenda kweza kwela neto asiswa
nundo nwanzia bungala ma MC ala mengi mebubune na youth kwa hiyo nitokula sia kwanda ya MC mwende kuswana ela mosa kwa hiyo ngumukula kwanda ya shimala tunamosa kuyeta ligi kenda atwamosa kwa nesa free and fair kwa hiyo nituweze kwethela ni mwa education ingi amwika ni maweta na muvaka atongo alama na nyuvu kuthukuma memwamba onthe na alama kwisa kwiyumilia mayenda kukitia mwanya wa speaker bungeni akaunti ya Kitui kwithia na kilelo cha kuthukuma mwene nthu akaunti ya Kitui wateni vathukanya cia kiuteti kwa kila maweta kana kaunti ya Kitui na kwatio kuna munene serikali ile mbitu kuma na ngusanisio ili nethietwe vo Vilingi ma Kitui county nirutietwe muno utongo-ini nundu twasisia regime ine na thele ya usakuani ile na thele ya miaka 5 anarika ingi mena nengo mianya ya mbe ya utongosia na twina experts maingi nu twina ma-engineer twina mawakili na andu matrainite sindu siki bathokanyo wanasia maundu ma ungamei yu andu ma Kitui county ivinda yoni ibikie twinena kwa wasiomwe na mwika menena wasiomwe moito menena wasiomwe makwasi kana ni mano etene kusomete siana siono kuja meko na siku hata mawaya ni soba MCA alama nasa kwewe 2022 yu Kitui county ivinda yito nebikia kutongosia nundo nituambio twa ma MCA almost 95% ne anarika onewe ovana keolo na minister witheka serikali ni akaunti ya Kitui wakili Samson Masila ni wayumilia ewambe kukitia mwanya o bala mweka amona ni kwendewa ne tambia yake kukitia mwanya usu na ulame ethito mayenda unengwe amwema amweka tanzia mweko manenge amweka ivuso yotongoi bindea na youth netu kwenda kwesa kwela netu asiswa nundo nwanzia bungala ma MC ala mengi mebubune na youth kwa hiyo nitokula sia kwanda ya MC mwende kuswana ela mosa kwa motu siweze kwenda masa kwa wakili Samson Masila itwa na youth netu ne wailete bubu kwesa kwela wase witu na kuweka kavindani kama mbanisho maende ya serikali nzo kutonyelelo tongo ini wa serikali akaunti ya Kitui kwikwatu wa utalo munene kuongeleka wa alama kukitia mwanya wa speaker bungeni akaunti ya Kitui Vilingi Vilingi Mauvoo kuma akaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo Ekali manduasi kivethukanyo ukamba wa mwala ni matula mutema maene ndisio ni isu ala malikitu ni mituo wakwa na angamilati ya kiwu ila ikitu eksioni kiwu na ikwetwe mbaunio visa wa kiliombunge icha mwala vala maelesia wia woithi wa kiwu niki kuendea meendea kunyama vanene ni mo wa kiwu mayenda mivea ya usesei kumosi ya matambia maima kimeao ala mekukwananua na wanangiko usu Daniel Mongela ni mwandiki witua Mauvoo ukuno munene kwa ene nthi mandua cia minandoni mauani matu utithini masawa kathuma na chakilili ilasi muthetheni ukambo wa mwala kauntini ya Masaku itina milati ikivothoganio ya ungamiiwe ni muyumbe wa kiliombunge kicha mwala engineer Vincent Musyoka kwitha yende na kwanangwa na ene nthi akukosa kiwu cha utumia vala yumaende na utambuka miendo measa maimantha kiwu kila kiboti na thina wa kiwu na kiwito kiete kwa mheshimiwa wito ola weta engineer Vincent Kawaya na after tauta kiumethe na itatu mithena singe ati choko cha atilwa ni mundu ati sino lakini ijo nitese ni kisiasa alama sina na Kawaya no mama atilile matumeta andu mo na kiukeke sabula yete villages itano kiguki ithie mautithini nundu ni kitutetha cia muno asa ithi ciana citu cia skulu ila cioka bakethia no ciunywa na cingithia o cindu cio na itu yethia ati ikuiguta kigutho ake na kuya silanga ene ndia maine na Vilingi wa Mauvoo ni maumbula kana milati isu inaandikilwe ivindani ya uteti laelesya kana undu umanite na kawaki uteti vala makemea metuo tesu maenda mavisa ma usesei kuongelanga usesei nikenda kwikithe kana milati teno ndinaethe wandea na ngwa mavinda kuthia langi eteki wa muradio otokata konekite wakiwe bayumela mondo ayoka aitila mbene ya sitima uteke wa sitima theitilwa oteke wa sitima uitilwa twacioka ingi tuoka twekiwa sola ni mheshimiwa asinda ni make nukana atwike kana ndo ndone kamati na kwasia mo kainde makuangaila waya makuanga waya andu matua maithina andu magesioke maenda kilomita 20 kumantha kiwu kuyose ene ndia ni mumane asiko taithi maenda alame ukwatwa mena metueno ya kwananga milati la ikitwa isioni sikivothokanio ukambo wa mwala ose wa matambi momu makimiao nikienda kumwovose kuma thinani wa ukosa kiwu la maende na ukunwa na gwometho kuicha na kuituka alame na metues
ala mena metwesu ya kuka ala mena metwesu ya kuka otila ke woba ijinya witu atwekewa ke ko yini talea na italani kana babwata na kindu yukithito kithi withia andu makisio kiwo mwingi muno ya asume kau nitalea kiume kwika na nitakiumania nethe mundu wa muthembosu timwitikila kisioni gukwitu kwa utienda kwasia ithie nitikwasia nitukisubia tane wa kiwu ki nundu nikyo wikwatio wa andu makisio ki thina wa kiugo no wende na ikathi ya va ile mbetane ukamba vinane kala atongo ikivathukanio manathanie kana nimekwitha maithine kia thina ucio na kwikithe kana ene nthi nimethiwa na uvucho nundu wa kuthengewa kiugo kitheu cha utumia. Daniel Mwonkela, Mutongoi TV, kuma va kisioni cha Minanthoni muthetheni kauntini ya Masako. Musiaisa ni utungia muveano ndo akusa kwa Mauvoo ma Mutongoi TV vauni votu vikamuthia Mauvoo maitu ndiye kwatea kana nokwithwa na usiaisa musio wa kilungila kiukite cha syakwaya tuka maneo ni saa umwendeni wa kilungu cha amuka kwa oyu tiwanesa.